dұрыс жағын алайық. Әрбір нәрсенің дұрыс жағы бар. Bir күні Musa aleyhisselam өзінің хавариларымен келіп жатса, бір ит өліп жатқан екен. Сөйтсе, ана хаварилар мұрнын қысып, сасып кетті десе, İsa aleyhisselam, ой мынантысы қандай әдемі деген екен. Біз жаман жағын алмайық, жақсы жағын алайық. Жақсы жағын ал, біз дұғада болайық. Alhamdülillah біздің мешіттеріміз ашық қазір. Оқимын дейтін адамдарға бүтін есіктің бәрі ашық. Оқып алайық. Кішкенде бір сөздерді іліп алып, оны қуу бізге ол. Біз апачидің ұрпағы емеспіз ғой. Біз даналардың ұрпағымыз да. Ол анау кішкенде сөзді ұстап алып тұрып, кәулейтіндер бар ма? Ол толып жатыр олар. Ол шайтанның ұрпағы олар. Біреудің сөзін біреуге жеткізіп, ананың сөзін мынаған жеткізіп, жоқ. Мұсылман адам біздің ең үлкен құралымыз бар, білесіздер ме? Ол Америкада да жоқ. Ол Россияда да жоқ. Ол Қытайда да жоқ. Біздің ең таптырмас құралымыз бар да. Ана Американың атомный бомбасын алып қою мүмкін, Россиянікен алып қой, Қытай біздіген ала алмайды. Ол дұға. Ол дұға. Дұғаны ешкім ала алмайды. Қараңызда, Абрахат ибн Ашрам Меккені бұзу үшін сол заманның ең үлкен артиллериясымен барған. Ең үлкен пілдермен барған. Арабтар көріп, шошып кеткен, өмірінде піл көрмеген ғой олар. Бірақ Аллах субхана ва тағала не қылды? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ayet koyuyor da. Pil iyelerin görmedin mi? Onlar Kabe'ni korutuğu için kelip. Bırak Allah subhanahu wa ta'ala onlara asmandan ebabil degen mınan da gana kuş eken koyuyoruz. Mınan da gana kuş eken. Ana Orus'ta da zamarodik deyip koyadı. Kişkente gana kuş boladı. Solar asmanda kaptap ketkende vakti var koy. Köz açıp ana asmanın arjağını körelmeye kalgan koy. Bırak onların ağzında kişkente gana tas bolgan. Sol tasla kep tastaytın bolganda. Ol tas bulardan basından kırıp ayağına çıkıp gidevergen koy. Ayağına çıkıp oyup düşüp gidevergen de. Sonuçta bu Allah men hiç kim soğuk salmaydı. Anav deydi, manav deydi, anav Rusya'da Jirinovski degen bir mankurt var. Şıngıra veredi. Koluna iştenge gelmeydi. Kim sayrasa sayrasın. Bırak Allah Müslümanların duasını kabul kıladı. Müslümanlar köp, tanışlık duadı. Bunun kişi vaxtlarda osunça adam bir cumada okuytun bolgan. Hazır bizde kuftan namazında osunça adam. Cumada sıymay ketip atar adamlarda. Olar dinde öğrenip yertin inşallah dinde Kur'an'da okup, tafsirde okup, hadiste okup, bilimde bolup çitledi inşallah. Ana keşke biri aytip atar. Ne qıptı endi deydi. Acep diyor adam, acep diyor. Dini savatsızlık degen nerse öte jaman nerse de bu. Mına şımşık soşada kassap soşun diye bekar aytmaganda. Ne sonda men sakalım men murtumda alıp tasla Müslüman emeспin dep atar. Acep diyor kariye adam. Sen söylemey otur deytin adam yok da oğan. Şariatta buralanbaytın amaldar var. Buralanbaytın amaldar var. Şariatta. Oğan hiç kim til tigizig akışı oğan. Kim bolsan o bol. Kim bolsan o. Şariatta til tigizige ruhsat yok amaldar var. Ol namaz, oroza, ziket, hac, oramal. Oğan hiç kim akışı oğan söyleyuge. Sen Allah'tan kelgen tikeli buyurukta bol. Bunu hiç kim özgert almaydı. Bunu hiç kim toxtat almaydı. Vaqtınca toxtatı mümkün. Bunu keşke Sovet memleketinde namazdan tıydı, ütті, kırdı. 73 yıl gana tıydı. Ne oldu ahırı? Yerten kıyamet var yerten. Közüngde aç. Yerten kıyamet var. Yerten kıyamette soralınasın. Cevap veresin buğan.
Erten tilinden asılatın kim var? Erten ek közüngde oyup durup ağzına korgasın kuyulatın kim var? Onda seni papam hemen seni aşıratamaydı seni. Hiç kim aşıratamaydı seni. Ol gün azap gün ol gün. Ol kıyamet gün. Sol üçün siz benen bizge en jakşı nerseni köp dua kıluu gerek. Jеңildik, köp jеңil dualar kılığımız gerek. Allah olarga da hidayet versin. Musulmanın perzente, musulmanın orpağı da dua kılsak inşallah bari jakşı bolar.